Marora soifua tala falava o tala mai Australia. O le soatula i elfa msinonga i sini, se ali e whaatatau i le hafi na sasawana i se whale i le tu i se sifo sini, po le toe lima i le fitu i le tau na nafi, a wala awane loa leo i le tuatusi Orth Street i Kingswood, e taunu watu wa sasau a toa le hafi i le whale, i a mawhaababe iuna tape le fui mu. O whaamtalanga mai le 9 News wa ta wai, o se tamae fitu su tasi tausanga na tonga fiti ai i le ano fuanga, ma ave atua i le wharamai i se tūlanga tinga ina. I le mai alao su enga na nafi na pu ina iloa se isi ali e ono su toru tausanga na matua, i se no fuanga na latane, ma ave i fo i le wharamai mo tonga fitinga. Moria nei e leo e le na o se tasi se morianga, a i le i mawhai na tatala i tua, ma e tūra i lai le so i le wham sinonga. E to tasi mera to whao ni tangata au se tādia o lo popole, ina ne ile aini whale na no fuai, au whao wau peo na mau walunga le tau soi fuanga. O ripoti the Salvation Army waino ai o le 25% o tangata na popole na ilusi o rātou whale, au se isi ripoti le tamai wa whaino ai, wa wha solo ina to a tele pea le a fia i tūranga whainga tā, ma lu i tau o le soi fuanga o iei nei. O le 33% o tangata wa wha maoni oro o tuai pei meni o rātou rent, pe hamara se 4% o lo no nofu ia latu ta vale o no whainga tā o tūranga tau tupe. Whai mai le pula le Salvation Army Jennifer Kilcardi, e le na o tangata ua leini mena no whai o roa a fie nei wha fi tauri, pei tai o le to telefoi o tangata lau tele. O lurusa mafu e Victoria ma alo na malo se whate si maratasi le fua mafu e, ma wariputi o lo ieni mea o whaaleanga ina ai titi. Si dia male afe fase lau tangata na riputielo la tu whaalongoina le mafui e rea, sa whaalongoina la tai Woods Point, pe a marase lau warsful kilomita le tu i mātua me le pone. Sa lulu le tolu fast food walu po le toes fururua i le whae le baweao, pe o na whaamania mai le Geoscience Australia. O riputia mai fo e le vec emergency, e la iti nei vaenga o vaia le yeio ni a fianga o le mafui e, au isi whae tu na whaalongoina i au fiai i a Wangaratta, Penala, South Morang, Hillersville, Yarra Junction, Madago. O whautua ina i nā tau e au mau i whae tu ia i a alo fia le uio ni whale o yeini me o whaaleanga ina, a wala mala au o paa u i ara tele, whaapea mawaia e le tise. O se whai aonga ta mai tai rea wariputia mai wa mōria se mōrianga o le whai o ni winga mātanga, ia po o se whai a fōi o ni ngā yoinga wha a sotu la whono tau whiusua inga i se tamaititi aonga i le tu i sauti se sifo sini. O leo no lātou whai rua sa whai ra lātou su enga i di pote o le mata upre nei, e wha peo le tamaititi se furufitu tau sanga o lo au fia i le mata upu a le tamaitai wa mōria e torus furu tau sanga mai se aonga i Lernia e lata i Liverpool. Na ave atu i le ofisa o leo i Liverpool ma mōri ai, ma wa whaeroa i le ripoti o se teimi o le so e tūra i ei fo i le wham sinonga. Ma le tala mre muni, mo iei le whaamaoninga i le so o le whaia oni fia mo le toe tari umai o le Aotearoa Australia ma se sauninga ma le Olimpeka o le a whaataunu uina i sini ma me le pone. Whai mai le Premier o New South Wales e Chris Minns e moni o le a whaia se sauninga whaapitoa mo le Aotearoa i sini ia ma le a whaia i Tambalang Park. O whapea fo ina whaamaunia mai e le pone o me le pone Nick Rees i la lātou whonotanga le pōna pō o le a whaia fo i se sauninga whapea i me le pone. Mō sini, ua whaeroa le Premier o le sauninga o le a whaia i le awa uri o le aso se furutolu o se tema, ma lo ngā lue whaatasi nei ma le Australian Olympic Committee, ma le whainga malo e tu whaatasi le nei whaamoe moe. E leo manino mai mo le temi nei, le temi ma le aso e whaataunu wai le sauninga i me le pone. Ia o tala ia le video Samoa mo le nei fo ia saluru, manuia tele ngā ruenga o whea o matiu tele tātou tunu o whenga iai, i le o ngā titono le nei mai.